mu minota itageze muri 4 reka nkwigishe gukora lip balm rabero. Aka karabero gakozwe mu bintu bihendutse cyane, gikotori hamwe na shea butter. Niba ukunda kugira iminwa iri very dry cyane nkatwe twonsa, aka karabero kagufasha. So ikintu cya mbere ukeneye ni isuku kurenza ibindi. N'utwo dukoresho ushobora no gukoresha utuboneka twose hamwe na beeswax. Ubundi iyo ni alcohol nicyo kintu cya mbere kugira dusanitizinga ibintu byose dufite havemo amabacteri. Iyo ibintu byawe birimo umwanda egari ko ugira za fungura kini cyangwa ukazana ibiheri ku munwa, ibintu nk'ibyo. So mu gukora product iyo ariyo yose, isuku nicyo kintu cya mbere ugomba kubanza kwitaho. Nta suku egari ko product abantu batazigera bayikunda kuko izajya ibatera ibiheri. Kandi nawe ukibuka koza intoki zawe, ukanambara na ga. Umunzani wanjye wanze gukora ariko nago byari kunzitira kuko formule nyizi mu mutwe. Ubwo icyakurikiyeho ni ugupimisha ibiyiko mu buryo busanzwe, then tugakora product. Izo ni beeswax, iyo ukoresheje nyinshi birafata cyane. So nakoresheje dukeya dushoboka kuko urabona ko n'amavuta ndi gukoresha afasha. Nako tukagasanitizinga. Urabona ko bitagoye. Ubundi ugashira ku mazi. Mu mazi nibyo byiza kugira ngo product yawe itahita ihura n'ubushyuhe direct. Ugashiramo n'ibara kugira ngo nuzajya ukisiga ubone iminwa yawe iri guhindura ibara. Then tugasuka muri twa dukombe twacu. Urabona bigoye. Ibi bintu si wabikora as business. Niba ushaka izindi formule nziza zitari izo gukoresha igikotori, unyandikire muri comment ndaza kuziguhereza. Ubu bumenyi ushobora kubona gutyo ukabona nta birenze, ariko nyuma y'igihe ukazabona bwari bukenewe kuko ushobora no gucuruza rabero gusa akaba arizo abantu bakumenyaho kandi ukajya uhorana abakiriya. Urabona rabero zacu zabonetse. Nimubishaka muzambwire mbigisha ukuntu wapima ku buryo uducupa twawe twose wajya umakinga sure ko wadushizemo, kuko urabona ko ngewe nakuyemo hafi 6. Ntabwo twose twigeze twuzura. Nateganyaga gukora 10 ariko kubera nta bipimo nari mfite byagoranye. Ubutaha urashaka ko nzakwigisha gukora iki? Creme zo kwisiga, amaloshoni, iki? Urabona ko kameze neza rwose. Itegereze no ku munwa uri dry cyane ukuntu ukahita ka moisturizinga ukabona iminwa ibaye neza. Ikindi ino lip balm ushobora kuyikoresha as hand cream kuko urabona iri rich cyane kuri ya mavuta akomeye atuma intoki zitumagara mu gihe gito. Wakoze cyane kureba ino video. Wibuke kudukurikira kugira ngo ibintu by'ubwenge nk'ibi bitazajya bigucika.